Kako poboljšati svoju poziciju u poslu i životu i kako stvarno čuti druge dok ih slušamo, samo je dio onoga što očekuje učesnike seminara koji je organizovala agencija Blue Coach. Za seminar se prijavilo preko 200 izvršnih direktora vlasnika kompanija koji će imati priliku da uče od doktora Goldsmitha i da pokušaju da poprave svoje stanje i lično, personalno ili stanje u kojem se nalazi njihove kompanije. Goldsmithova predavanja nisu jednosmjerna, već interaktivna, a za Prvu televiziju otkriva šta je to što će prvo uraditi. Prvo što ću da uradim na predavanju je da se osvrnem na to sa čime treba prestati. Baš kao što je veliki Peter Drucker rekao, puno vremena provodim učeći ljude šta treba da rade, a malo učeći ih sa čim treba da prestanu. Seminar će biti interaktivnog karaktera, a ne samo puko predavanje. Moja poruka svima je, svi ćemo jednog dana biti jednako mrtvi, zato slobodno možete uraditi i nešto dobro. Crnogorskoj javnosti predstavljena je i Goldsmithova knjiga Ono što vas je dovelo ovdje, neće vas odvesti tamo, koja je prevedena na naš jezik. Među prvima su je pročitali sponzori seminara i podijelili korisne savjete koje su iz nje naučili. U vrhovima uspjeha uvijek ima mjesta, da je do njih u stvari jako teško doći, da moramo svi puno da učimo i da se borimo i da to traži jedan veliki trud da bismo zapravo osvojili neki prostor na kojem možemo da upravljamo i ljudima i procesima. Biti lider u poslu i u životu, to je vrlo, vrlo zahtjevno od svih nas i svi mi iz dan i dan učimo i napredujemo po tom pitanju. To je upravo i dr. Marshall Goldsmith u svojoj knjizi obradio i rekao da svi mi možemo uvijek da učinimo korak naprijed i uvijek možemo da se poboljšamo i da uradimo taj mali korak koji će nas učiniti boljim, kako liderom, tako i čovjekom. Marshall Goldsmith radio je kao savjetnik sa više od 150 najuticajnijih izvršnih direktora i njihovih timova iz najvećih svjetskih kompanija. Gordana Đuračić, Prva televizija.